Kalong ka ba ya ka Real Madrid bando ya ke penalti ni pedang sengawa ya pi suggestion ki para lo ki bejus ngotanan ban sengap bat ban pen ya ki video hakane ke channel ke jengkrapat ya ki para lo ki bompat de ban subscribe bat ki badang wan thamai sengawa ban yo ni untuk subscribe button ka klub Real Madrid ka dai ka klub ka baklan bor ba hakadau ba Europe bat kum joro haka pertahi baro kawai la abatong ba ka Real Madrid naduk ki por ki ba menshwa haduk kini kisngi ki bamenta haduk ki por jeng Cristiano Ronaldo haduk kini kisngi jeng Kylian Mbappe la abat ong babon sen hi ke klub Real Madrid kam juduk ya ke penalti pat bon sen hero ke jupen lem ya kino ki klub ki bayakon persya abat ka dai bet deng ba ki penalti kane ke jeng ong kam dai ya barok ki jeng elek kai jongka handrai tang ki kato kane ki jeng elek kai habang yi pet ban pisar ba ia ke jeng elak kai jong Real Madrid aduk kipor ke bamenshwa bat haduk kini kisngi ke bamenta bat ia kane ke jeng ong kam dai ke jeng ong jonga handrai la ong yaka da ki babon ba ki ru football has telak jong ke partai ki bejupet bat bishar ba ia ke jeng elak kai na kapor shikapor naduk kipor ke bamenshwa haduk kini kisngi ki bamenta kawai na ki jeng elak kai ka balaja kumbala ong da ki babon ba ki ru football has telak ke partai kadai ke jing elak kai jong ke Real Madrid meneka met palat citeng senia haka jing elak kai jong ke La Liga persya ye ke Rayo Vallecano ha bapai bat pe shekane ke jing elak kai kalong shisha ke jing elak kai ke be itanan bat ke beda khluit shisha haduk kata haka ba dai ke Real Madrid ke bayo swaban penki ye kejar dang hake menit ke bekat san leng ba Vinicius Junior ye ke bol ke bal penbo dau Ibrahim Diaz bat haduk bandakut ke jing elak kai jong ke kelas step ke Real Madrid kalatam ya ke Rayo Vallecano de Chico lanot ke bala kampen khulit susu ya ke jing elak kai dai habalas dang ke kela ke baar hake minit ke besar pe kendai ke Rayo Vallecano ke layok ban pen pa ya ke de gol jong ke Real Madrid leng ba ujoy de Protos ya ke bol ke bala penbo dau Alvaro Gracia bat hake minit ke beberapa upate ses jong ke Rayo Vallecano ulayo ya ke red card hakane ke jing elak kai hadin ba ula senga batakil ya udani Ceballos jong ke Real Madrid kabala panlang sendon ya ke Real Madrid bakan nang klain bor shosho namar ba ke Rayo Vallecano kalaha ban elak kai tak da cipengut kirang elak kai handre haduk ke menit ke bakandai peu ke Real Madrid kamla ban tep gol penban dai hake injury tan kata hake menit ke bakandai peu plus cipeu Kylian Mbappe ula sya penor hapo area gol jong ke Rayo Vallecano kumta ke Real Madrid kalayo ia ke penalti hakane ke jing elak kai bat ia kane ke penalti la shoot ia ka da Kylian Mbappe hakaba ula pendrung hibet jelang ia ke bol syapo jong ke gol kabala penlong sendon ia ke Real Madrid bakan job ia ke Rayo Vallecano hakane ke jing elak kai da ar la ke we gol leng ba kane ke jing job ke Real Madrid kadang yai bot den baik hitok citok ya ke Barcelona kabadon haka kerdan ke bahakledo jong ke met ya kain poin haka ba ke Real Madrid ke duna tang cipoin ya ke Barcelona de ke bayok ban kamai san pu sa poin ki arpu arsen ni madan kublai sibon ni peki bapai bat sngam ya kan ke video ngin sai syampat bat pi haka we ke video kublai sibon